Narua kwithira gwatanirite na tuike mubango jwa Nkatha Cietu ne twita na mbere kwithira tukicemania ne kuru Nkatha ndene matura jetu kureithiria ngugire bethirite bagetinia na mbere ndene matura nani makano matiri ntuko ya muthenya jo narua ni ndiongite ntere ne shiriruba rutere ne rwa Tigania West nani ncemanite na mwekuru umwe ora withirite Cietu-Mwaqmbiriria wa Gikundi ya Cford kira gitigirite kiringithetie baingi ndene matura ntere ne Tigania amwe na ntere ne Gembe nyuma kagita tukoraja ukona ngugira mwekuru jo Nkatha Mangreti Kiara ethirite akithithia Leo ni Nkatha yetu Mangreti Kiara ngugire thirite agitithia na mbere na ntuka narua nwe tugwatanirite nawe kuma obicine cia inene cia Cford ni utubariungirite kwithia tukimenya nkuruki ura ambiriria Gikundi giki no rethirite agitithia na mbere ndene kaunti ya Meru na ntera na mwanya na nkuruki mono ruteno atigane rutero Gembe na rakithirite kina meri na gwita na mbere kwithia ikirika gwatana nani makino matiri no ithirokerania na atu gukurukira namba yetu SMS rene inya kibogo 321 na Mangreti karibu sana ki mubango jetu. Iboga sana Makenda. Karibuni sana kwetu. Huko kwetu Nairobi. Na bwe huru. Ndio tudaturi. Ni Cford ubisi dagire. Karibu sana. Na ngoge yaku ya Cford yongombere nini? Cford ikikundi kya jamii kya registered na social services. Na gikundi giki twakiambirie 2002. Infuri chungu gita community initiatives for rural development Cford na gikundi giki twakiambiririe 2002 nikenda tumba utegerera thini cia community ni cietu ntunde ni cietu uni mbere nditangwe na organization ndira na matuja ekuru wana bobondi so rira ndakarire ndiguru ndona gikundi organization ni gwita ekuma guku ndona kwina mwanya yotigi na mwanya jo otigwa ndatega ndona community cirabangi tugie kundi ichaitani matuja mengi eja mwe jitare yako kalimilika kabisa yo twatega tugatwira antu bakai babe na mwito jomwe twambire gikundi kine kenda tumba ukinyanirie antu betu abakinya number 1 bado tukwambire gikundi iki tutambire tutugwa bibi tukana kurithia twatege community twathithia small baseline nikenda tuboria imbi wethe community yetu imbi na ile kuiria cigo gwetu na thina imwe ichaelewe ichionanirie kabisa na thina ira mbere yonanirie kuya tutena bikuria na guketha tena bikuria wategegembe kuya gutena bikuria nuntu atu bagutona miraine muno watega batigane ndeje ugitega kona nuntu bakwithirwa kwina utena mbura nani utena roje so kethera igitaronde mbura yekwe bale anda bikoma so tona ewi thina imwe nene muno na utego antu bamba kuendelea atena bya kurebikana thina ingi nio twererwe community cietu i matuja untuira bwetu batule ko bate muge batumba batinya muno batierea eko weno ko batierea ko muno ko beto badisabu iyo twa na kinanta chiari no chiario iyo twatega tona na tatumba kugeria kutethanya ne kurubaba nikenda bomba kwithirwa bakiomba kutierewa na bakiomba kwera te mukuru wake ubuli kuleta te mukuru wake ubuli kwira kitheia tumuitana nikenda bomba kusupport mukuru na kumba kwenda kwenda maendeleo tano na chiari na choto na tatumba ukimirana baba nikenda tubaeraithia uma era rutano rutebu ina twira wa matuja mengi ya maduku janta muntu tutanya kariyo tugana ana baba tuyenda kubareta seminar nikenda tumitana bo nubo kareka atawira mwana mwari tutanya nanukaga ala kunamboka ukanuka tino tani so fact ichonde na alafu environment watawa kona ntu batonye ndene iba kuitanga metoda dioderi so lera leto yakaya kali uchenja kwa danga ina ndi diore kwenda ngedere kiura matuikera na egitaranda kuraga egitaronde wethaira tariki 15 March yonga yekeja tariki 15 October yonga yakura wena wasiyangi but narua utemeire nganye mwezi thatu Kenya nganye mwezi 10 Kenya yoto nene oye mwezi wa Kenya mwezi December ya tutijiri so twataka those issues chonde tuga na tatumbo kinya mtojo kawaida mto mashinani na tatumbo batethia na thini ba ira tichonde mejo tunya na twambaire ndiare disaster ya leko dikirwe sirikali
twagwera batu tutataga mantu ya india ke ere awareness twemeteka turia na tatugakinya muntu uria wina murimo no tunakwa kuona bia kuria atena bia kuria atuguchiere wego jotorenda ligo yake tena gukuru uju na alafu nawe kwina mwana no tiyo na ujuwe mojoe ukadimaji muntu akurira akinya miaka ira yataka mutedia so twataga twana no mwaka tutege ni atatumba kuthia ira itabu na gichungu poverty mitigation na awareness na kuthia ukora kumenwa kumenwa ne antu baba bajitwe tuona ndio tutetaga mantu ja awareness ku mantu mukiringo turera gutega neta muntu uju wajitwe na tukamukinyira na tumwire wowe wina wirigiro henda mbokarakania na rawatha inani one Cford ciari one Cford ciarirwe ile twakare ndego twabangania mibango eu ibyo ndeme ndari na bingi ndwa ndari kana twabangania mibango eu tuona ndeye tumikake program itatu ira matu ta sustainable agriculture sustainable agriculture kari ya matu ya kure yari ya matu ya environment yari ya matu ona ta mwe kuromba kwithwa na kitchen garden kawe omba kuitambecha kuma geka kitchen garden kai kenindene na takamenyiraria ra wengwa omba guchinja kwao iyo twatha tuna policy kwira ekubana miti bende bamba na mariko jebu yengene community capacity building community capacity building twameteka toria igikuki ugetethia kuria gitembecha kichoka community nyuma wataganta mchiari yako bate guitegemea muno aromere baetiganirie kuruta gucho lakini at the end of the day no make decision interview tuto wena mwaka twenda program irekethwe igikinya ira ekuru baba ana baare ana babiye akuru ne bonde bwe era eu itebia kuria na mbecha lakini ego tuchoka choke community nyuma enge nyo leo twameta HIV ya twamiambiri twamebedera HIV AIDS nikenda tukinya mundora wena HIV na ofanyura lakini over time wala tukura twadiaraisi HIV is not the issue kionkake na HIV kile tukaya nakunda thina kinyi chi community ne ukethira ID tutamiariria matuja nutrition tutajaria matuja reproductive health ni matuja family planning na bingi bionde tutaja let on the board so dio twamite community health program yake ndio gitacha mantu kia HIV na ndikejira Cford na igitene riu bukwambiria Cford na ndio tuganiria wameganirie mitaja thatu twambirie na mantu ja sustainability na nkuruki gukinyiria kuru na kubatetheria mantu ja agriculture go sustain mantu ja nyunda na bya kuria nio Cford muno iretete kuruba baingi amwe ikundi byethera bifometo bibingi wethera ugo gwengwa no tonyanite nekuru wambiririe na tonyanire nekuru babonde ni totyo wetera nterese gembe natigania urega kuigwa nkume Cford ire nditi makada oni nditangwe na community bele mpambi tuambile Cford na nditangwe na Plan International Plan International ni organization nditangwe igembe na tigania so renda aliku kweto skills da thomere kuma ke this organization for wetangi community and how you fit ndaura uga fit kebo to kwambi ndaba babeledi na ndomba kiyoko plan ndio twajire ko take kwambia this program na kiyo to kwambia twatumtigereje kukinyira neta tugakinya community ateka tukutege tu plan atupe that big organization atutege turi antubao batwe atutena mbecha atukubeba batu tuije obuita na kurima atu tuije tukabwira abo tudithio jore kwa butedia na swali to act the first meeting darinyo to ere to kiambire Cford room to ari na muchemanyo twajwe kesa ma school ngeta wa mwanika na ndari na over 56 people ntespectate beja jo ndo kumya when an organization ite na mbecha utakwa expectant babeja na babejere atobaba ari babingi ila ende gutona ikundine jo tutoza group gikundi kio twaitana na kingugi twabaitana mantu jorimi twabaitana mantu akubuide boreo tutokana na ikwarite tukabaitana mantu ya kurima ora je kwara mpembe chegu kera still ikiomba gukarai chirivete na ikura nantu bauba baendelea wenda urimi bu na kijamo ngo bakoje bakauga mpembe chako ndachandite na fertilizer choma mpembe chako ndachandite boreo turabuiderie ya hapo so okona nande muntu agetikia kya ukomwitana
atira gugutikiria ujara uju joto boba bongwa ibone kithomo iki muntu munene ote muitana na rasma umuitana ukimwira giki gagutethia wakendereithia kala gutari mate jara uju so baba ndabo ibagiti ya batetherie na baendereithia kyo batu tukiambia na community tutaina kintu tuga batu skills yao bayamba kiko na agriculture tuge skills chetu ya tunachio chitu gitashike yantu baba tuara tukabaita tukamwe next week tukija witho kwa ukugura mbegu kwanda bageta ndabo bakagura you are very good bakagura tukanda so umwekuru ria ona gitu gi mutethia no kumekia urongia kaita na mbere kuthi bakagura so kumau twendelea kubaita na matujorimi iyo bambire kuona ura barima ndia kuba bakaba yetu na mangi tubadi rukata tuna matangiri no kumetwathia tuminda tutunana nene kurukia tutu so baigula kidakio murungu atutethia tona friend muntu apartment watu connected na Rotary Club somewhere America na bomba gutwa matangi ya mengi matangi yau iyombe gutukiria gukire mugeto gukire mwekuru atia tumurume aratega kona gitangi kiki ndatwe gukitamani lakini ntakyo na mwekuru akuya kikumagikundi so wigo kia mwekuru akirwa ogwikundi bingende ndibionde tukwenda witagio ndenda witakia kiraretere gitangi tukwera so gumau ekuru ba appreciate na baigo kia bongo na ginya rume baba utia rume bante batenda kwa ekuru kanja gutikuti bebe batokana ibia ngose kaibia ku ibia ngutu aki ekuru bambia kwa appreciate kugiye Cford gutana ekuru baba na kire ekuru bara botono tukubana ru na teobera iguru ya mibango ithirito gitithira mbere nto kungwe kumwe utikinyite na kwi baba kuona mibango ira ithirito kidithia ni ithirito yagirite ekubanga nkabira utikintu kinyi kigana ya kwitha baikundi na kinyo kethwa utongi atia kinyo kethirwa wina into bingana ekubenda gucokana mirangango bo kenda bamenya na tabombete kuendelea wega tuka wina utina konje kukijokera utongi atia no kurungie nako so ankobera tutani kundini unini ngwande kikundi na ikundi biteya bungwa na tebi ndabingugi bya kondi mu member na ko challenge oryo umbera wo gucererwa na ikundi bitere tyanene number 1 ke twita in fact tuwera na nkara gweta ikundi nyambito ndira to stress tonge ndeta stress ikundi apart from manjuje byange kuthibia nkedo ndiko kuthibia stress yangu kaina che chakime chamori junde so nkera ekoroba bonde mwekuru te kundini netho akimenya utiange ekoroba komba kugwatania nikenda bokanirie bobo wongwa no gikundi tukokaniria na nikenda kinya thirikari ongwa ikibanga mitaratara yao umbakinya utukinyira raisi kwi kingi twitire na mbere kwitha tukiariria gintu kebiri kire gwitie na mbere kwitha gwithigia gutigira ati nibo kinyira ntu nibo thiria tano wa mwana mwari rwa gwitite na mbere kwitha rugwatirite muno ntere ni ciegembe na rutero tigania na Cford ni jekene ni ntu bwa tano cia ndabari kwithira gwithiria ni giteneri gwithirite bwicwa kinya kuthomithia twana twetu twandaka okay ora twendere gukura makenya membuga Cford ekura stage by stage Cford ekura ya mwana na ru agakua ru arungame auka atembe ndu wewe ndio te mwana kumuchiario we so dato ambiririo ou tukiona opportunities na kinya aidha tukona kubagi community tukagera kona ukana pass no omba utethia issue ya kumakire community na ukona mwekora akwa ugathondera buburi na video ju ala tukwani mantwa environment no kura ko bande miti no tukuboni na tabomba kunyia kuhita miteji ile twambie matuja ya maliko kariko kanintini kena laina akire ile kombo konsavu mwankiro mingi so ekoro kile mwekora kenda na tudia tukoto nintini omba kuruga mudero wawe so kumau twetha twina challenge wetera na mwari na ratani watera ndenge mwekoro na ratani mwekoro kinya wai mwene wina ekoro babde kumbure mani ndende to kwatuta nyima tujai tata ntano chiari emego te muntu onde urwatirite kuba kujeba ile twatege to twachwa partner ombe gututethia matujai ntano chiari program mweje twametega jo tutuje tuwa kimero utanora mwari mutwere urikete mutorere mwetu ei mira chieto ei mira toteketie mono
na rira rutito kinye thirikari no mire itawate thirikari so no mwaka twataga antobongwa betho bakiere yakwa rutano yathirwe etu rutira maana kwina party cia rurwega na ini so batu twataga rutano ru twana best thing tukathithia rutano ruru tukabe ana baibeje tubeke inseclusion tubera kinya mucheri wengu atija iyo keja tutegwitikirio tonyaku utiona mwana oku ukeja kwiki ratu na seminar yo tu seclusion mwana ojo ari ojere da nyomba so tukauga na no tumara watho wa seminar cheto utumara no ndiungairo kiyo ke reta gintu atu akwira lete akanenkerwa turenda kumweka inseclusion kumau areke gukarau tumwitane mantu ja ntano ciare beturire Kimiru niki tumyendekana mantu ja jo ndiathire mware ndene le mware eku enyomba jara jonde baitana wa Kimiru jara jonde yetawa tukamwitana nikenda mwana ojo raka umara ero na semine Cford atero atikiji akero akebera yani umbiye kiwe mukinga dokwera emeya no kumenya umara aenusu na ninge nalala na tani wa Cford akaambia kudurumia ono yako teke no tutikimero akomenya lakini na ndika tutale akyo rutano physical dwaro kirumia dwaro tutena ru na ndito kuga mwana na me fact chonde na wewe ngo bale tamba kumaja bela bakiugai tumio tani yotoka mwa fact yongwa umepo ayo ungwa bravo bukarikaka ndira mtu atani yatoka mune madhara ekuru bakimero bakurukiro babayimbio yongwa yendereaga na mwekuru dukera tugutana thaini bajojo baba ekuru baba bitana mekimero kiu so mwekuru bakiaria araria bojo bawe na kamwitana na kabonia na ana baba benderea twandibia kubathomithia na totaka tona muthara junde area muthara tigani east na west tugedokia saini nyingi muno yo tone tutombo kuria tiganye sana tutigegembe nai egembe na tonyeri yo twambia gwita tena program tugeta at least twaga kingi jodo icio sira nyingi cikumia cha ntano ciari irima saindiu tugeta twambia kujukia kija gwita tena programs ndio nikena tombo kunya mwana oria otherwise uringi utanwa tumbo save jodo agwata information iria mwana atumba akedwa akiere agwa ndinaki akura gutano ndinaki chibo ndatage chibo akathithia atia akandikira na akera ciari bako batiguntana ndira na batwari na basemina igita ronde ibaka bakitwira turi baitana manzo tukubaitana boys na baba kadithia atia boys na baba bageta bakabambalia so ila mambia ukabakitwira utete ni boys in the seminar aciari to yasa graduation baka bakituraia babu bogo tukuria na baari na tabukadithia mantu jana bai bandaka abo areka ntaka ciaura yo twambie program ya ndaka yo tugota turete kenda kaiti kenda ana baba bagikura baketho bakira agwa gonto bumwe ibuje ndaka ciurite chobine sana iwe ndaka ciurite mandawa ya kurebe ya mengi yo tuga batu tweba mujukia tumwitana ai mwana twitana na biki twitana yokaye seminar tukaika biki ya class 7 8 bere atano akethiro akemenyaga ndata kunyo chobi ngakaroju ndata kunyo bangi ngakaroju ndata kunyo thithia giki ngakaroju ndatoza twena tu professional baba komba kubari ndaka ila chithomi bakabaitana mwankai na mandaktari nikenda bongo be bakere yakwa tankwari umuntu utheri yari umuntu uthomete no kuelewa ada baba kijabo kwibete tubagicinjaia dokwe mwana kiunja ndo kwenda kwambia kunyanya nchobi lakini ndamenya gitena namenyerete neto gitena maana so imutaratara turambere turayigirwe iyo go tutege kinya nikenda me kinya ki boysigi tukayigubikira mataja ntano ciari etukaba nemenya ndutaba kuwandaka ari so nande wakaroki muita no tukumwa ntano ciari tene tuniyo guturaka akija wengu akenda kugutana mwe kurowe so no mwaka tumwitane ntano ciari tene tumi na ethena tona ututu kauga twempa mwe kuru twapa mwe wiki uthaka na twempa mwari tutugudika ta bethe ethena buri kuelewa tutumbe kwempa nyina mwana na bagonde
na wewe wengo atekwerwo ingi kwendera ndio twagweta tuleta kinya akuru nikira tubere kubera nikira tubereithia na mwaka ba support ko baoi maendeleo ni yaja no mwaka ba tirasima mwako wigita ronde Gikundi ndere akureta thina kaguta na matuja mai maendeleo ya ikundi bibi na kile tukabita na matuja ngira miturire neno mwagira akuru baba kuba chama to asuma mtu na idinati na tuyethera kimenya so tukaria gucwa no rekura professional umba kweja akabaita na mantu je utokwenda itoreta kinya kopus bongwa mukethera kwena training ya mweko na mukuru bakeja kera to baitana jo tomantu ja moe jakarekaga na bamuthura naira itunda tomba kuzirwe ndareke mu lakini nayo no makatoreta mtu professional uroko kuma connectido bongwa so i mirandira to nayo na itwethera to kinya to gutega the last 2 years twina teenage pregnancy ile twategetona tutombo kila kitu kita na ekoro ana bale tubakegwaga magerio na baba ya ekoro bagata cukuru ile twabugire one turambia program ya adolescent the youth tugeta bacukuru sadai tuna program cha youth tugeta cukuru tugeta tukabariria tugeta tuna bakeja seminar tugeta both men and boys are nandaka bakeja tukabaitana nikenda babongwa berewa issues ya reproductive health nikenda bomba yi kwethera bakimenya na bayishebani ya mantu jao nikenda bomba gukura bantu responsible baba nabo bana twana baba nabo bana twana tobera ataka kugya mwana kwetherasi itebo wa mwisho na mbenda nkeng tukagere kubera mwana ojo wae oi murungu kiewa kumakire murungu nio bathire training na murungu atumba gukwateo tumba gukumenya yo tumba mwato tubajukaja be very desperate be in depression ndio bato abaleta tungera uyo mtu akuja dewa ini ngakene kana mtondu ketu lakini okay ako ayau bakomba kuwatanira na bakomba kurania we Cford yo tukabathire tugena tubathire training na bantu abaije na kubaitana mirerere ana baba hao nutrition child care matujao pongo kuimenyera nikenda tegeta kugya kana kangi katu Teo tomo agera kana kambe kia katwira kake. So the best thing tukabita na nutrition the reproductive health to kumenya mwana matuja kwa responsible self esteem. Ile ndo kumenya trenda no tubakuza nagira kana the not what. So tukamwitana kuma utamreke kuita that program tukabaita na matuja tirani. Matuja kutuma nguo, matuja salon na matuja beadwork. Nikenda mwana ojo akiuma haraga akethwa akiumba gwita gwitira we wengwa na ndida inchoka ya murungu Nkatha ana babombe kwita through this program ya those women baba ingi aidha mtu nambite sabuni yewe nambite gutuma kwawe kana andiki samoya na kia torie mtu mwandikite agatwa mtu na kuita ngwinjenda na bo were kenge gongwe kige kinogeto wetho kiona kwa mtu ochinje maisha wachije maisha yao so na twerekeria Margaret no direte ndene torarere ariruba Cford bochokete bwethera bukinja kinya kidima na batetheria ntu na ruji kwa kinya nere we onimbe Mukristo makena na Ukristo ne tweteketie jonde yombikana ntu bamwata na ndatwejire aja tona twikuranya muno na tutegi twandite miti mingi na yo mai mingi murungu na turetere achore bombe gututetheria kuja kidima lakini lima kila watu akenjire tuge tutoma kuja rozi twikake tukukunde community around here so the first thing tuge kinyambele baba guchumba bogaka itukwenda utokunde rozi tukurea tuge number 1 omagatu de twinai ka point ala ekuru kana tukera there is a time entuku tukabarugura bakombota na ukaruka ukaende so tukagwa ara ikuma dainya mwankai ndaro kuma dainya mwankata na kumi ana ba masukuru itura to extend ade makena mwana wa masukuru yai uta ojoro kenda community around here bomba kuita bakinyanya ojoro na
rũji rũtheru irũji rũtheru ngwĩtĩkia irũji rũtheru tũthimĩte na tomba kuhakikisha thirikari rũrega rũkũnyua. Okay. Nĩ wega buge bwaku bũmuthia na nkũrũki ũgĩtara ĩkũrũ bangi kwĩ bangi bena mĩbango teje bwithirite bwambĩrĩtie mũbango tũje Cford jwa kinyamwe jwethera jwĩgwa jwethera. Unikengetha ngwĩra ĩkũrũ tũcumĩrie ntita ngwĩci na njara Cietu meke bibia ngone twĩra Mũrungu agathani ngwĩci ai njara Cietu. Number 1 kijoke twambĩrĩtie program ĩgi ira tũre injane ndeu miaka 20 haro Cford kubara cyariro ni miaka mingi ndira ntukabera kwege tugita persistence kumeria no mwaka tumiri consistency kwendelea kantu kana tewa ata gutabataba otiye kwa tubendete nalo ageta ndeje boro kuthithia ugwe yatuge for example muge bari mwakurura wambirite gitu kiki Cford enda organization ya kwenda gukuria mwakurura nturene yao maybe kwenda kurba bingi bendete kuita mwiji mwere na chiomie na inyeri yao aka give up jodora to give up atwara wire an opportunity ya kurirwa itobweri kwendelea ugathaguta mwingi mbera antu kabera no mwanka twe consistent persistent na to committed to what you are doing like ndombo to committed ke bibionde na mbije kuna opportunities nyingi ndio wacha Kenya na tuna opportunities ya baba mombo tethia these programs na imbeteketie te omba ni bwetu Murungu na ibede bakika Murungu mbele magita jonde nikenda bomba ukijia bantu jabenda bongwa. Okay, ni wega sana Margaret nuntu bakwithira wonete kanya okethira otustate tukana arua gwa Cford tukethira twaranirite nawe no gaturiunge kimibango mwanya irabwithirite bukiri. Karibu sana. Na rĩu takinyiria muthia jwa mubango jwa Nkatha Cietu utukubona arwanga kwendere gitarĩrega kumantere ne shareiru banara turiungirite gikundi gya Cford kira kithirite gitetheria antu babethi ekuru amana kinya akuru na gutigira ati matora jetu ija gwita nambere kwithira jegaruruka no withira kerania na ati gukurukira namba yetu SMS 40321 ukenda kwithira twikuriungira ndene tora renu orithire ngugira withirite gitithia nambere ya no tukobwega neno kumakena yawe ngwera yange Andeka yawe nkwera yange andeka yawe ngwera yange Andeka yawe nkwera yange Mangereti muga muga Mwa makwele mwa makodato mto maendelea teketa kware mwa Kwa neke Antara neke Andeka yawe ngwera Andeka yawe nkwera